A to su ovi, jel? Hram Tupanaca, iza njega je Dučić. I vidiš prinose hrama, ove Trebinje, vidi se sa ovim mostovima nekim. Manastir. Da. A ovo ne znam koji, ovo liči na Hilandar, dole. A nema gospođa kupana. Molim?
brod. Pa slabo se vidi. Nema, gotovo, cucu smo bacili, odvikavanje je krenulo. Nema cucu, nema, baci cucu, ne to. Ma ne, Ivo, 5 sati. Kaj ti njoj da jest malo. Da je. Gdje je u auto? Ajde, fino ulažem. Otiću pri kući. Sve moderno više. Sve moderno. A kad grmi nije